ovako, u tišini se negdje jesi. Da se rodimo, dolazi nam svjetlost i muzika. Ali smo dobili i muzika. Svjetlost koja se pojavlja u našim životima, stvara tisuće tisuća tonova prekrasnih boja, bilježa, praktičnih oblika. Počinje vrijeme da dođemo u penziju, kad dođemo u jedno vrijeme kad mislimo život za spavanje. Ili što zapravo hoćemo? Što zapravo i na koji način pronaći sebe u onom trenutku kada mislimo da su nešto bitno? Počinjemo tražiti. Svaki od nas može biti tražiti. Neko može pjevati, neko može obiti. Netko jednostavno pronalazi nešto što u svojoj mladosti, u djetinjstvu i u životu nije mogao ostvariti. Svi kažu da mi, pa se jedna zemlja, glina u ruku, vi ste možda djevati. Ali što je tako kao što se igrati u životu, ovisi kako ste izvijestili svoj vlastni. A ta bila ukazuje jednu fantastičnu knjigu da z nje možete skupiti. Kao i kada u životu stvarate svoj dio života koji možete postaviti. I to je malo drugenu igre, Stella je prepoznala da bi mogla pokazati sebe i svoj unutrašnji život, svoje emocije, svoje želje, ono što jednostavno je ostalo u nekom duši dijelu života. Ona je jednostavno uzela taj umet, kako se kaže, komadine i ušla u nju različnu upravo sebe. Nije dala u početku štoću, ali iz nje izvirala ono što je jednostavno negdje u to stajalo. Ta energija, ta emocija, ta želja da ispuni to vrijeme koje je preostalo, da oplemeni svoj život, da kako se jesi, kako se peče, ne ponavlja. Mi profesionalno smo to naučili u školu. Gledaj kao svi ostali moji su učiti od prijatelja, od izložbi, od čitanja i tu se naravno morali svećanja čuti. Od razočarenja, pa sreće, da li je puklo, nije puklo i tako dalje. Ta igra upoznavanja se vidi i ovdje. Naime, ovo je prva izložba samostala i zna da je onako u srcu sve te teri i igra. Znate, jer i meni i bilo kojem umjetniku koje ima svoju prvu izložbu je to također jako sentimentalno i zato ja se želim jako zahvaliti što je imala je tu snagu da pokaže jednu razinu koje se je bilo zapravo. Znači, od samih početaka kako je malo trening. Znači, kako je vrijeme promjenilo koji su bili malo kupni u Igopopovci, pa čak i u nekakvim stvarima koje je radila, vidjela, ona je teritorija. Ona je tu tražila sebe. Ti radovi jednostavno vidješ da jedan početni rad. Naravno, ona je išla i dalje. Ti konjak koji su kasnije nastali, već imaju jednu drugačiju formu. Već je ona počela stilizirati te konje, pojednostavljivati, tražiti jedan ples, to je da se to radilo jednu konju, dvoje konju. Ali to je ta njena ispletenost koja je tražila. Ako idemo dalje, vidjet ćemo da su motivi čiste pekline koja je ovdje radila, kako bi rekli, eroski, ljubavni, sa jako puno spleta. U tim motivima ona jednostavno pokazuje kako u jednom volumenu ili više volumena koja ima tamo pokazuje u svoju bogatstvu male strukture i kako ona tim svojim pletenjem pokazuje da je upravo sposobna da ispuni volumen u onom određenom prostoru. Naravno da se nije samo zaustavila u tim segmentima, pokazujući žene u različitim oblicima, kako sjede, kako stoje, kako plešu, kako su zamišljeni. Upravo sve one njihove emocije, ljubavne, sanjarenja, boje. A kada se okrenemo prema onim drugim motivima, kao što su balerine,
tako su balerine pokazane na jedan opet drugačiji način igrom, jednom noćom. Kada sam bio mladi u kazalištu, nisam baš volio balet, da sam rekao, ajme meni, pa šta mi tako toga mataju rukama i nogama, ja ih ne razumijem. Ali kad sam u život uđe, muzika, boja, onda osjetite kako je bitno uskladiti pokret, melodiju i ono što pokazuje pokret. To je i u životu, da uskladimo to u životnoj veličini. Tako i ona upravo tu melodičnost pokazuje. Ali ona je toliko to zaprema, toliko je uklonala, da kažemo, da izgleda kao jedna čipka, jedna prekrasna, jedna igra, koje ko strane pogledate, ona je to jednostavno tako. I izdelci, ali već kasnije njene balerine upravo polagano stilizaciju dugih ruku i dugih noga, pokazujući kako će ona sa drugom, trećom, četvrtom izložbom pokazati tu svoju jednostavnost koju ona već teži. Naravno da nabrajamo sad i drugi motive od auta i tako dalje, da bi se sa motivom završio i sa naravno nožda. I ona itekako pokazuje da iz kojeg je kraja i taj njen senzibilitet, nežinskog konja, većikonske nošnje, isto ispričava svoju priču. Znači su mnogi priče ispričane. Naravno da bi ta izložba bila drugačija, da su segmente postavljene. Ali to je ono što je ona htjela pokazati. Ona je svoj početak za ovo relije naučila kroz toga. Naravno da taj ples broj jednostavnosti pokazuje koliko ona bogata u toj kompoziciji i formi. Naravno da ona nije samo, kao što ste vidjeli, bojala samo u jednom tonu, ona je kombinirala plin sa bijelim i crnim. Naravno da će ona dalje istraživati. To njeno igranje unutarnjih emocija, te njene ljepote kojega ona skupa kroz život, tuge, veselja, mišljenja, je upravo pokazala lično. Najljepše se proključujete, vidite nastav, pokušajte naći sebe u tome i porazgovarajte s autorima koja je na jedan način pokazala kako manja plastika može biti malo drugačija. Navikli smo na stare figurice od keramike do porcelana. Ona je to pokazala upravo tako jednostavno i naravno. Nije htjela ući u nekakve određene detalje, nego postavila je tu glinu, onako siralu, toliko kao što je i onaj život od ono što je. I zato je se moram zahvaliti na toj glini, toj hrabrosti, toj jednoj pršavosti svih tih motiva i načina koje je radila, jer ipak treba im znati. I na toj snazi hvala, jer nije lako ući u vrtno kritike, sam svoje vlastite i oni koji su učinili. Ali život je zato, moramo si dati rad, moramo si dati ljepotu, moramo u životu i kada mi najteže ima svoj svijet. Ne pronašati svoj svijet. Iako je nema, mislite pronašati svijet. Zašto govorim? Nikad nije kasno. A ja počeo sa svojom svjetlošću, ono isto. Ako neko nema, pokušajte vi na svoju muziku, propjevati, zaplešati, koristiti, nađite svoju ljudskost, prijatelja i onu ljepotu koja je ovo. Zato je još hvala. Ja bih se zahvalio, a i tome otvorio izložbu sa željom da se upravo ponovno vidimo još ovako bogatih motivima koja sigurno gleda u svoj unutarnji stil. Ali moja čerka i moje dragi prijatelji iz Čakovca daje nam činu svome na